Tusonga na mbee mwana musesia Amuika mbe wa maana tano nimeyumilya nthini wa Kilionimbunge cha Kangundo kauntini ya Masaku isesoni ya Wosani wa Makulutu ma itasi ya KDF la yiendee va Kenya. Amuika maka mainkonw'a kana mainakonw'a isesoni yu undu la matiwa na makulyo maingi maimyenda silikali nene kwikiaa walan'yo mwailu yila kwina maseso ma muthemba tau Boniface ni avikita na nukutwalasi. Munene wa Amuika umuthi nimeyumilya nthini wa iseso ya kuoswa ta Makulutu maitasi ya KDF ila tuiwa nthini wa Kilionimbunge cha Kangundo. Amuika mavulanite imwana na yetu maoneka kuyumilya nthini wa iseso yi na mukukundika muno kwithwa yetu kanaka matanavikia kuoswa nthini wa iseso yi atwaiwe kiwanzani cha Kwikiaa stadium. Ni ready kuka nini recruitment Wosani wao monde ula wikika Kangundo twabika akine twewa tukana kama ikuoswa ina twasenga nundu atau na twimantha wia kwou ingi silikali masisia maiwe tatamevikite kioko tene na kulea kuyaniwa ni kila chatwaiwe muthenyani wa umunthi maimyenda silikali ikie matanya ma kwenanya Wosani isioni sionthe cia ukamba na kundu kula kungi mawetakana nundu wa kusenya ila mekwenda mawia na kulea makwata ngimo maitete kwina wa mawia na itambe imethi kwetia muno kumauna mathayo mo nukite bano ndo wa Wosani wa umunthi nukite ni bangite kila undu alafu twe waka umunthi maikoswa kila ndo makulyo silikali ni tonie zeingi tumanondu tukwata wia nundu kethai matanga sawia na twikona kama yoswa matutavye kila twikwika utubikia kwa kwacha saa 12 tena muno twiyumbanitie twina kila kindu kinetwa vikatwewa mondo mokandoswa. Ofisa munene ula ungamite iseso yi Max Mila Lusite iwetakana Amuika lamoneka muthenyani wa umuthi ni mbee wa maana tano na ingi mo mavetwa kana kuvula uteni kwithwa matena mavalua ala marite kwithwa maendeka nthini wa iseso yi na ingi kumana na mathina ma miio maile akwenisya mawatho onthe ala mathiwe ala mekwenda ulika nthini wa iseso kana wosan'yo. Tulianza recruitment saa 2 asubuhi na tulikuwa na watu kama 500 hivi ambao walikuwa wamejitokelezea kwa recruitment. Wengi waliweza kuondolewa kwa sababu hawakukuwa na stakabadhi ambazo zinahitajika, original certificates za KCSE na KCPE pia na kitambulisho. Wengine wameweza kuondolewa kwa sababu ya sababu mbalimbali kama underweight na underheight na pia medical issues tofauti. Ofisa waweta etukanaka kulea kosa ti undu walika kiema vityo indi ni kuna na mitalatala yoyo ndele vangiri tukenda mavikia kuyanisia utalo wa andu ala malita kwithwa mayosoka na Makulutu aiwetakana isioni mwa manavikia kuosana kia thei na isioni lingi ni mwame kwithwa mayumiaka kana etu. Upande wa ladies kutochukuliwa kwa siku ya leo ni kwa sababu ambazo zinajulikana kwamba katika hii kazi yetu ya jeshi tunachukua ladies pande moja, pande ingine hatuchukui na ni kulingana na ile idadi ambayo inatakikana katika jeshi letu. So hiyo ikithikana nethiwa ya mugo na umelu mwingi ala marana kwata myanya ni myaniwa ni kila chethiwa. Ningeweza kusema kwamba usajili wa Kangundo umeweza kukua peaceful na wale ambao wameondolewa wamekubali kwamba wameondolewa kwa sababu ambazo zinajulikana. Tuko nao kadhaa ambao wamekuwa na issues za medical kama kutokuwa na meno ama kukuwa na cavities kwa meno. Wengine wako underweight na wengine pia wako na shida ya macho. Wameweza kuondolewa. Wikwati munene wa enende na muno Amuika withwa wikulika mawiani onthe na muno ala masilikali indi kino gitonya kueta makulyo memwanya kana mekivathukanyo kukonya ala matanavikia na koswa ona kwithwa onthe matavikia kukwata miana kulika isesoni kana wiani kauntini ya Masaku nyeni toboni mutisia.